Isana Changan Kyovanuba Tapche Chung Heroic Kimachire Sangtam Baptist Litro Dimapur Zele Christmas Tapche Nyetro Tenge Chingyong 2025 Bekya 10 a.m. Anatatza Itanong Katu Mapatio Tangkitanang Taka Home Evangelist Anya Mapatike Kishiki Christmas Sangtong Hymn number 279 Asang Amapa Aning Se Janong Reverend Tritong Pastor Maya Abatong Banding Sang Mongkong Tigerati Manga Runam Ying Dr. Alem Associate Pastor Taro Achanka Tangkidananong Amalongna Changyang Kyonoba Tapche Chong Heroi Linong O Tsarangba na amay tirako na achomang tirako Abatong Bachisu Yutsirati trailer te mayo cheba Abatong ba Tsuzarana Awata te mayo cheba Tsarangba nana nate Apam Changda cheba Lamlung la seking la Abatong ba Akanyang amapa Aningse ahichi hikona Katoi hipa amapa kula Zero na liro Tsarangba nana sasa mapi chere Nana apam kyang chere Nana apam kang moa chere Chenye hipa Christmas zele tapchela Zerati abadongba Anye mayang nong Shutsa ko anala Amuwa nong arang che kyakona Tsarangba hipa Christmas ayong Hipa chono ayong Ko kangsila Kadang akang yang la matrayo nong Nana moacha Kishiki Sengipa Nyaribataku. Yakona isa majang na tangki dana re. O amaiba ira kamje jabonga gora gang sungrang na chang duaning se kwa dichi ama la chere na mai na chomang na yang lilam na ira khadang tro moa joroko ila kuchi na biagang kha toina kanyang longpina amapa za hero jo liro thare no lama kanyang amapa makap amapa Suzara romi singucho ako Krista ningla Shono chingiki alomino alimilati setira
Bethlehem la, yang tara asi suronong ba, riwaratina zateyale, mamanu baji susurono, ako ngaji susuronong ba, kuti maibi zintinyale, saraku kila zata sono, na arang yusi kateliro, Jerusalemi Bethlehem la, yang tara asi suronong ba, riwaratina zateyale, mamanu baji susurono. Ta kode beka ateking sa rocho serang bana apu tsura matecho kode beka ateking sa rocho serang bana api tsura hibalimi yang matechoe kona hila kalati shati yang kalati litro yang river pole na tracho ko chanye hiba tu chacho na kalang isana lamting de tue ko tu beka ateking la sirang bana Jesu Krista za ibalimila rosocho isana lipo shadi asang la Adam and Eve na samecho tumecho yomecho hitse gona yuje bala kala sirang bana tatana lipo shadi mayalala maka mangalala hiba hitsa Jesu Krista roso gona tatana limilang akyang bakadu jerena na kru zanumba isayo tosha lamlona hatse isana studies hano ta tsirang bara lamcho atalile ko abina matsamere ko abina akyang kilana atso baning dang wuchire hatsana isana kalang kode hasbaza tinang Adam and Eve beka hiba amanyi shibacho ko Abraham geya kang hajar anya Abraham na nakona Jesu Krista kang hajanya ko chenye Jesu Krista la na nakona chenye isa kang hajanya ba makeba mangala isa matrarang na kang changana tsile kang haja mayoshi hiba rungnam baza sirang bana kecho tui kang haja he tui kecho na ko na isa na lamtino ko tsintino isa ning dang la hazu shurale shira kecho mao kona lamno ta isa na hila chanyang hiba in the fullness of time God sent forth his son pega ade king katula sirang bana abitsura mate chabaza roso baza kalang hibayoza ina azing dashola tuyona liro kala limila history world history la tuyona liro hatse yo anya hirona chanye isade hiba listen ichono hatse kuni ba nara isa akira matera antuli le narna hetsbayo history ze ina hirode narna hira bamsa lamkino go recollect sano go ati bala ina Israel kada hatsur the Holocaust ara chungchacho ara kada hatsur the samse samlocho hatsayo in yogo go iba in the fullness of time beka aching ateking za isana kode tina limi UK go azinda cho UK la ala talana in a point asang hirono go hatsabaza number kadu God prepare Jewish people sirang bana Yehuda ronam cho abi Jesu Krista rosono ba sirang bana Yehuda ronam cho isana hila number kadu Yehuda ara Egypt limila ara ayura surola kang semaya munglang ara lichoe kon isabam na matele ka
China Egypt limela ayurusula aralicho ko atba UK za is abam na azinda chula nguno ko limi UK la sa nguno Israel kang yere atba ayurusula na che ko na kang yere ara anyin choba li kananiang mosana na ko na kang yere ara tsecho ara kang yere tse wode kanan limi mache kadala Egypt anye kadala arura to shirona kadacho ko hatsiri apamla tsirang bara achomang ko tsirang bara tasena Israel ta arashiti lang la tanye sala arna ko checho hida de limi apam na Israel Egypt limila na kanan limi lang wole China tsiyale ba tsa limi na yuchirta ko hida de arakada de arna ko chirba shije lang la tanye sala limirna Israel hida duma ara hilau kadulile ara tsirang hita akang tsirang ko tsaya yang uchibung tsirang ko hiba tsirang na Israel lang nole bata limina tsapsi cho ko matebe cho hida de Israel tsirang tsa arna limina matenya cho ko hasaba limi shankadu rocho hasaba kala arakana limi lazadu bakala ka tung liroba Israel is the northern kingdom of Israel southern kingdom of Israel yangli anya kang becho zabecho ko iba yangli anya tsa iba northern kingdom ko iba the southern kingdom Judah ko Israel anya zabe ba yangli anya taba lirode isana ko de tina Jewish diaspora kona tsire Yehudara shupishuya tichoba ko hatsabaza northern kingdom of Israel Assyria na BC 720 la mabecho ko Assyria ro ko na hatsaba Israel la northern kingdom la ara yangbi ara hinkana ara Yorodana libecho ko southern kingdom of Israel Hibanza Babylon na BC 586 la ro macho ko hatsaba madeza yangli anyatinza Assyria Babylon ka tangta seze ba yangli anyana ro madeza Israel tung champe so cho ko aibra rangko na Babylon limila no wona ayurusula yo baso hatsu ara kinchiba beka atera akurara don't kese becho ko adesa trezara akura atung rang na tibecho hatsana hatsaba yangli anyama adeza Israel Jewish diaspora ara adela shupishuyana akam chora kadu kamchona adela limya adamu suchina ara shuti limya adamu jingbecho hidanya adesa Egypt Israel limya atum mapse beko atung rang hiwo kona ayurusula ara litho hasaba beka ara limya bamla rang tida bekala adela ara Jerusalem amabata kutumi tanya choza Nebuchadnezzar na ara amabano male hidar ara yangbi ashu langkan abamla wote Jerusalem za adela shupati ko amabaku mali reta ara na synagogue ara na kalapcho ko ba synagogue hitza kochi India la yo kochi la yo synagogue ara Yehudara kade de libe abamla suchi no wato ko hiri abamla arna synagogue kalapcho ko synagogue la arna mabacho synagogue la tsirang ba yu arna ngichocho tuno ara Jerusalem la zama wachichoza Jerusalem amabaku tanya pechoza synagogue la ta adela ara mabacho hidade limi abam suchi na Yehudara na chinlecho Alem limi abam la tsa synagogue kalapcho India la min thare anyoshi linoe ko kharna langu ko chano southern India la linoe Kerala part ko ade isa Kolkata la mi lile hasuru za India la mi rona ara synagogue kalapna limi abam la synagogue kalapna mapode mayurna adela nge karapa Israel hinto ara to mabaro te ira akang sirang mabare Hiba akang tirai li ningo alimi tribung tirang irna hatsama pare ko akang tirai ko na arna yuzi tate perna hatsama tirang baza matenya cho hatsama Israel tirang za tsamnya cho
ko hasaba suro khatula limya bam je Israel na jingko na synagogue kalab na mabona licho Israel nindala aking chiba ta tsirang ba lamchong la kamadyo hatsa Israel za missionary ruza limya bam suchina wasogona synagogue kalab na mapona rocho isana nguno hatsa kona Israel za first Israel Yehuda kalapaza ara limyabam suchincho sochina pecho ko azu mayurana limirna abam zana Israel tsiraza sanango matenyona lipa pekha khadu hasaba shankadu za isana ngunuwe anyoba second point that God prepare Bagan's world young pira limi young leader sirang bana ronam chachoba number anyata young period limits around bana ronam chacho Alexander the Great isa na yukila mugo hiba Alexander the Great hitza Macedonia lana ancient Greek yang lilana yang tatara outer Philips go by Alexander the Great hitza scholars philosophers Aristotle lana kichoba go abita yujibana Greek Tangesele Egypt limilana suro ziche choba. Ko abi young leader. BC 336 to BC 323. Kong tere asangdu. Alexander the Great na limila yang sasacho. Go isana matele Indian history la sa northern part of India za Alexander the Great rogona has a yang sasacho history kirna yuchugo tano. Hiba Alexander the Great is a history ni yo batala abi India la rogona Marila na makagona abi tigona haturu thana na sashurba isana mayoche that at the very young age in the age of 33 la abi kuticho Alexander the Great is a katang Nebuchadnezzar youngly kaluba kalang youngly amala ta sezeba youngly Alexander the Great youngly charogona limya pamlang apina young sasacho Koiba Alexander the Great hitza abio mounche abio visions Greek culture ko Greek language you hitza limila international language sasono kona Alexander na yali khatwe abina yangli yang sasacho hiria bamla kona Greek culture Greek hitza tonu tikecho ko Greek culture za pichino ba abina limi abamla suchina abina Greek sabaidi Haso the Chinso gona Greek Utona, Limia Abamza, Alexander the Great, 13 years youngly Sunday. Limia Abamla, Atrombala, Greek Utono Digecho, go Greek Uta Chenge, English international language Roduza, Greek Uta, Abamna, Chono go, Trano go, Kino, Matebe Chuerbai. Kang Terea Sandu Sasho Mabala. That Alexander the Great Sapakalang, Abi Young Lita. Adela abigyona asista matera tasizira malicho go yangli maya sagona tolomi gona yang tatara tolomi gona isana hiba yangli yang tatara isana ngunuwe Alexander the Great poki abitasa yangli kadula langnara tachoba go yangli mayatsa isana hingunuwe hiba tolomi na hiba yangli hila yang tasacho Hiba yang lila abina yang tata deza. Hiba tolomitza katang lamsi scholars kadu sacho. Waka kinya bako tranya bakadu sacho. Go abitza Egypt limila abina library amala yopanungba abio natinge world history library yopanungba natinge. Hatsana abina isa azingdacho ayi azingdacho hi ibri na tracho. Go ba ibri you hitza adela. Macho bego Greek you chose Asurularna Ibri Yuma Materetza Alexander the Great hina Ptolemy hina he's a translate Sanoba Abio Mountche Kadu Abina Atonche Kadu Kachue Gona Isana Yore Yuke Kuna Yuchire Gohiba Ptolemy Zana scholars Yehudara are tribe 12 tribe of Israel lile Go about 12 tribe of Israel and Aranya Taroro scholars Sipulongona, Aranya Nyareba Anyana, Hiba Old Testament, Torah, Hiza,
arena translate hano tike cho Ibri yuna Greek yulana. To know Ibri are Yehuda na mi Greek yuza na cho a Ibri yuza na cho be gona Greek yuzu choya bana adela hasat chacho kyalanki na mi adela translation hano tike cho. Here is 72 scholars, 12 tribe of Israel, 66 scholars tipulungona. Scholars nyarepa anya translation tana tike yade. Scholars anya sobecho ko ara nyare na du hasaba translations at tamcho BC 250 la Ptolemy lang na babekala sacho ko hasaba deza Septuagint kona tsire makala LXX kona me tsire ko atserna theological waka karikide Septuagint makala LXX ko trakala hatsa Old Testament Hebrew yuna, New Old Testament Greek yulana translation tabadeza Septuagint makala LXX kona zeno theology kirna la hatsa lemke na lile hatsa ba surokadu adela hiba Ptolemy bekala za hiba yangtaba Alexander the Great ko Ptolemy anya yangtaba bekala za hitala bekala Greek yu tono digeso International Language Council show kona Hebrew Old Testament la Hebrew yuna translates agona Greek yu kampecho hidade isana nguno hatsana chanye hiba Septuagint translates hashokuna Israel azarati adela Hebrew yuna mago na Greek yuna ara azindacho kichecho ko hasurutsa katu kampecho sana ngure hatsana adela New Testament asi azindacho hi adela Ptolemy beka Alexander the Great beka Greek yuchonu international language sasoza hiba asi azindacho ile Greek yuna trasho balile to know arabara Ibra Israel khali adela Greek yuna tracho to know at the Sangtam in a waka to trade in a yo waka the international market la wasonya kala in English na trano in a Sangtam no trakala Sangtam no to kitcheno Hazara dila international market la wasonuza. Hazaro duza Greek yuza chochoza. Greek yuza common language sasoza. Hiba asi azindacho hila Hebrew yuza ma Greek yuza tracho ekona isana nyecheno. Point asala God prepared Roman Empire. Rome yang liza sirang bana Ronam choba. Alexander the Great sako Ptolemy roko arashanka du tsigona. Adela kadang powerful kingdom yangli kadu surocho ko hatsabaza Rome yangli yang saba. Hiba Rome yang saba za Augustus. Hiba yang saba Rome yang saba hina. Limia bamza yang sasacho. South Africa lana tike kone Scotland dashi. Limia bamza Rome yang saba yangli poki hirobecho isana limio yukila isana ngure. Ko azindacho lasa isana ngono. Hiba Augustus na hiba yang sasano tigecho ko Rome yang sabaza limi atpa shashana Rome na yang sasacho ere. Ko ba Rome na yang sasabaza Augustus na yang sasabaza 200 years limi hi Rome rekela licho bai kang tsenya dashi. Ko ba Rome na Isayo chanye lang to isayo calendar sano isayo lang to calendar weekday sira the moza watch sira the moza Rome yang sabana are yang li beka are na kalap chisho balile ko Rome yang saba beka yang li chanye dashi macharoe ko na akia materna chanye dashi chore ko hatsabaza Rome yang saba hiba limita ko Rome yang saba yo nothing gets unify the world limita katu kansono yang li katu ruiduza yang zala atzala development la linong kona hiba Rome yang sabana abi yang li abi yo kingdom sade hiya bamza lang kalap choba hiba the Rome capital city limio ko limia bamlanza abina lang kalap cho hatsana hila akimatera isa turna la hiba yo saying all routes lead to Rome, but yichgo tanue. Rome album lang album the Rome yang li lang album the direction. Lang yo development kalapcho, yang li yang za hero cho. Go azur the areyo yang li the katang hazur the atza yang li kadu. Akanyano
ni cara mama seno yang cala lino development infrastructure development abina ching song makapcho lang yo infrastructure are Rome city Italy Rome city itu ma ta limya pamlanza sea road and by road are na kalap choi dar bai yo Rome yang saba beka koi ba Rome yang saba beka abio Rome yang saba hitza adesa atanga duza God's kingdom and Roman's empire is similar kadu sacho Rome yang saba hina kadu sacho abina Nebuchadnezzar na atazana Nebuchadnezzar na abina yang lima dezala mako na sasoko na ranghi wako na ayursuru la yopa chure Assyria na mati le hita chure yang lia bam na kode yang lima abina arna ngiza sasora ko arna ayura kangsora ta Roman Empire Rome hila Augustus abio yang li hila abina yang ni kadu mache kala ngiza masaso abina yang li kadu mache kala abina ranghi wan ari yang lila mayopa ayura makangso ta abio policy ataka duza bari yang lila other kingdoms la uproot and make a slave ayura kangsora ta Rome yang li bahidala he invade ko abina sapa kala za rocho abin mache bakala abina governor appoint sakona hatsaba yang lila za vakona governor kadu yo pacho ko hatsaba yo governor jana hatsala ari yola tsuno yono lino ko mayuro yola sa ko palari ari yo culture la ari yo system la du lino Rome yang saba yo policy za ko abina rangko na Rome la mahiro ta abina Rome sabaidi ko Roman governor matechano isana bailat mi isa linoy matechako na hatsala arana arangi tsara Romans council bare hatsaba yang li tsa de Romans to council no rahi mabanong da Romans to council no hatsaba yo apio tsacho hatsana tsirang bare yang li ko anya yang li hitsa ka ta kyodacho God's kingdom established tsirang bare yang li the God established in his kingdom in our life kode Krista isa akala ronang Krista isa de lisora mala Krista isa nakona nila yale ate manovere ta kode Jesu Krista isa akala tsirang bare Krista yang li isa akala kechoro isa akala te Krista zerobo Krista isa yola lino ko Krista na tu lamro abio yang chaba abi yang liza hatsala isa tsorere yung kwa tayong birita zu nadara hitanguchi tafa tamale maza hiria pamza Krista na makenya choba ko hatsaba za isa de ko de Krista zerona hatsaba yang chaba za pino ko Krista yang chaba la isa kanza tsono tsira bari yang li yo policy za tse Rome yo yang li yo policy za tse Rome na rang mahiwa ta Rome na ara zerono governor zerono ko governor kuna using chakona ara na Rome rata ara council cho so tsirang bari yang li Rome yang li za akyoda hatsana hitba beka and a little down of Bethlehem yang di yakadula Jesu Christa za surocho Christa surocho koi bai zai sana ko de dina ina de yoshurza God prepare the Jewish people ade yoshurza limya pamne Yehuda ratza ara tsirang ara tsaya ya za sana ang he slow ka tu ang kona limya abamna ara tsirang ara tsaya ya za tinyo ne yade Jesu Christa za surocho za it was very easy for the people to know about God and Jesus Christ Adesa, God prepared a pagan's world. Young Pira, Limi, he kuna, Alexander the Great, he kuna, Ptolemy, kuna. Adesa Bible translation, our Old Testament translation kuna translate hachotza. Adela, Greek yu chono digecho. Greek yu chono digecho. Greek Bible na trano digecho. Yehudara Asrolara Yehudara Yuma Teresa Greek Yuna Kino go Trano Matebecho. Young people are me Adela, Hipa Azindacho, he Adela, Arenami Kino Matebecho. The fullness of time, because Achin Rogbeko.
Hasaba bekala Jesu Christa surocho. Ades adeyo churuza. God prepared the Roman Empire. Augustus the Caesar isana. Abina langabam alila go kila tseba langabam kalape choza. Adela langza limita yangza la lichoza. Adela Jesu Christa suroba kanlang. Adela Jesu Christa limia abi Israel la limila sa tu family nyanyo romang ma kutsina pa yusopono adela lang libecho. Jesu Christa mono aratare anya ko kadu sanye sala anyin cho tare kadu hiria bamza go river Paul apostle Paul ara bamza adela by road sea road apam laza Roman government lang kala birza limia bamlang sirang ba yuku hiko na adela tu atungya mamale lang ayadi mamale lang sa kala pego mado kichila nenge lang lirabai akong la nenge lang liratsa adela azinda cho bigo na seuno digera kade wanya sala Greek user common language charza machong chara kare gra mani chenye sala translator liratsa translate habera amala alicho e prayer na za khatanung ba cha choba ta Greek user adela limya bamna atomba na mathepe choza hidarza adela langabam roman yang sabana lang kalape choza Hatsiri Tiramba Yusi Atsabi gonna see Rachicho, Hatsuruza Isana Thomas me Indiana Rocho Marang, Thomas me Indiana Rogo Kala Abizra Sachoba Marang, Tiramba Yusi Rochoba Marang, Hatakiona Limi Abam Lang, Suchina, Sochina, Cambechuere, Atongama Malicho, Tiramba Yutono go Tsiunumaza, Atongama Malikona, Tsiuna Tona, Rachicho, Isana Mure, Hatsegona. Hatsaba beka achinza isakang hatsaba beka la Jesu Christa Bethlehem la Jesu surocho beka achi hatsego ila utility isana hatsaba yo limi UK ko azinda chokuna ronam ying bata sirang bana abi Jesu Christa rosono ma ronam ko beka shitala abina abi Jesu Christa suroso choi balimila Hila utility shanya kade pamna liro. Hiba Christmas la Christa na kukila ko akang la suro sono sadale. Ko hasaba suro no bata ronam no sadale. Isa akang ko isa kukimi ronam chino. Ko hasaba ronam no tutano. Isa nakada ronam no sadaro. Kala isa akang ronam chino. Jesu Christa Bethlehem la misukula humble katula suro choego. Iga katula suro chego hase gwang mala maship na liba akang katula Jesu Christa suro nuzala amakono mara macha marara kuki katula macha marara nang I macha mundo na rashiba kadaba zala Christa za na akala suro no kanyang kashina am ashiblomba vagona na kula do pam na tsuyo na pam kala kadaba Christa suro no Christa suro no za isa na ronam no Isa akangsa, sirang ba yu kinong ko bego, sirang ba yu kinong, tangkita na kinong, isa tuba yu mala rasinong, lilila rasinong, love chula rasi na, isa hiba 2025 December la, hiba tati arang che munde, isa kuki ko akangsa, ronam chikona, sirang ba Jesu Christa za suro sono, Christa suro nung ba za, sirang ba na out sirang na maronam ko na maroso, Kadang tsili na kang haja atong kyona ronamba abina Jesu Christa za iba limila roso sono. Nakukila ko na akang la Christa za soroso nya kalang nakuki ko akang za ronam chino sadale. Maronam kalang hatsala za marsuronong ko. Nakuki iya kang maronam kalang Christa za hatsala masuro chino. Hatsay ko na 2025 kang Christa za nakuki ko akang la soroso nya kalang rong adidi na tiki ko na isa na tsati ayong muna wade. Isa kuki ko akang ronam chikona Christa suroba kuki ko akang kado sanong hibayu ikuna chechore ayu chirabam sirambana mawachang